اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك. Yaşlarını silebilecek sensin. Sen ki kun fe yekune malik olan Kadir-i Zülcelal'sin. Sen ol dersin, oluverir. Sen şöyle buyurmuşsun Kur'an-ı Kerim'inde. Bana dua edin, size cevap vereyim. Kullarım beni sorarlarsa de ki, ben yakınım. Ben onlara şah damarlarından daha yakınım. Sen ki bize şah damarlarımızdan yakın olansın. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Sultan, Ya Zel Menni vel Beyan. İşte duamız. Biz duamızı yaptık. Senin cevabından şüphemiz yok ya Rabbim. Eman ver, eman ver ya Rabbi yanan gönüllere. Eman ver ya Rabbi yanan gönüllere. ممزق كما مزقت لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك. اللهم اجعل ما يلقي اليهود على غزة من سلاح بردا. على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.